Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA bat MDC berim kamaulai uba MPAS imli habakran ha kajing lang yalap election yaw ba tay bor lang pathaw ha maulai nong kwar ula therting e yakasang United Democratic Party kabaladan mentalang kumba khatsan bat khatn rius nam bat mentaw lami no nakani kaseng uba MPA ulo ong ha kaseng UDP dan nong yalam shu laj no akipor kibaladap ha kapor belong president uba iki maulong bat Dr. Danko Parroy bangkwa Edward Ublay Ginong yalam ki bamenta ki deitang ginong kayi ni ki businessman. Ulat herting ero ya kasang UDP kabakam bakade ka party ri judgment rio handai ha kani ka kenti bamenta ka UDP ka say ki kertong ki badai ki buro ki ba Nagaro Hills lada kini ki job ulakali hato kinsan shar kini yengi ki khasi ki jantia ki garo yim devan aila ya kasang UDP pat ngin sedang shwa na maulai. Ulat herting ero yu kertong kaseng Kongres uba perta no ILP no res henry ha ka manifesto jang kaseng kamdan gani ka mat kani ka jing arsap jang kani kaseng ula ongru uba hakipor baladep de kaseng Kongres kaba persya ban pentre kam ya ka ILP ha ka jela nakalyang uba BL nong bri uwe ni kinong yalam na maulai ula ya thu ba ka BJP kala thong da ka pisa hadu san paulang banya kon ya ka election na maulai Henry lai tu ba tre baru la ong ba de urang di men ulo ong ba da ka jing i yo ba te bor kilawan man ai ka jing kersan ka bapura ban penjob don burom ya u ngami pi ka BJP kawan terwai nga san pholak bangan ya kun namanta kani ka mulai kiang na ngan ai san pholak ipi baban ngin ai pi ar pholak na kalyang ba san bor sulai ngin ai ar pholak nam na kalyang iba ai hak yang to se mi pi ngimdon kandidat mulai ngong apa pilai santri ku Januari ngeladap mi pa ban kersian yai batibor kumno pidang no don terwa ngong ngamde urang dimet I am not for sale ngamde basa penditat dena takadau da kanong rembes kam bataka jingi i batibor iwan bantiet nanga kulai sibon batibor ya jingi keba pila bantiet yang ada kecingin. Lakwa benong ani kepor ya kita ginong ele persya. Ngong lana pimpat sutu yang kai jemut jok election. Haba hidan haba common platform. Kran ya ke isu jongpi. Kran ya ke perspek jongpi. Boleh bi aban kran yang ke supporter. Bam sopan mano bintet chano. Boleh bi lang kumta. Lana pimpat long fit. Sangai no kaya election. Resign no. Ayla dikiway. Dan tak ada ngomong haba jet economic mat jet ikibri badan ke vision bat ke wisdom ngakren ni ke jisha Haksan bat kandrius nam ngaladana ka party UDP handrai ngilamina na ka party UDP namarngim i bet show pangim i debate show ya uni ukurtang ubayakon na ka party UDP daga baburam yu bapiti Ngiwi bahaka parti UDP dan nang yanam show. Latang haki post nem kebalalan. Men badang long presiden ba Eke Molong bam kuar hadwar play. Men badang long presiden Dr. Danko Parroy balaklano bam kuar hadwar play. Handrai ki bahadin ki bayalam ya ka parti UDP ngayoi ba ka background ko jongki ka day haki kam business. Kabamot ba kita ki businessman Take kumbang upak pendu advisor jong parti UDP bagi babun kebayala election na kanika parti UDP ki day ki businessman. Day na kata-kata hang ni po mulai ru uni upalami khmat khat san snem kumwemle MDC san snem umday u legislator handrai uday u distributor. Naman ngim yoi bhaga parti ngin ba kan yoi Bandai kena kecela kecigi lani bandan ya kecigi yo ijingai. Nak kata-katau hak kecing berkat kejongi kum kekenhon nak parti UDP hak itu ki khatsan kan rusnam ke belayanya. Ngibat menu buat kami tebet mengenai kecing kersan hak kena election MLA ke pemerintah ngilapai yo kandidat juga parti Kongres Semilang
Payu tu way patrum bilang habakado ubakami bhabre lempuan tete tang batibor. Nakadakadang ngilai ke jingkersan yo batibor bet yo piong bu bhabre tang agadur bhabre ru hakakam. Bhabre ru hakakam. Namar balai kirang ma anok punya jika jinggalang lani kini kiway patru kibelakran kiyong bhabre hakakam petse. Kani ka Torres spot hang ni apa mulai nang kuar ka balati kinabha lada la bhabri bha ka kam ki Torres kin sawan ka jing ai kam ai jam ki samla jomani ka snong ka jomi siklor sitang ngala kali na kinom kat kam snong ka tu ka ni ngong to yo thu lem pianga ki ai pada ki mati ki bakrau ki bau emele khat san bat MDC san snang ulale ki yong te phim kan ma imat ndan ndan kabakam kra kaban pensa kerteng la suang kendiat kan soy yela di kum family san snam khalai du khat prat de don hi kan ka building la da fikan ma kani ka yang school tang ha ka jinglong ameli ba san snam kat kani ka building kepada ki keluar lasna ya ka daga jingbai tingka daga state government ngila pensa kerteng hi belum bala wala ka taru ngim kop te ku buko butu we kat jabale ra nong thokot ku bor ben pat babi ne hakabai dei berkini collection ngom ngilai ke jingkersan yo ba tebor pathau namar ngim yo isu ya ke jingla joka parti UDP kumbala kran de baban ka parti UDP kong hana ban yalam nya kene ke cela ke jungi da ka ba kenyo ban sensar marwe ngong kani ke dei tang ka jing pos niu habayo thia men singi li ki constituency khat south li ki constituency mlaban peniang kandidat nang tanang ni nasional kepada new tri konstituensi ru melawan peniang kandidat lon pentorum kra konstituensi umdan UDP kandidat selangis katai po lain kra malkiru umdan UDP kandidat selang saud mencuat laban ru umdan UDP kandidat ka selang kadai kanamba jong jela ka jongi hakapa ngila benong ru ka selang kadai ka preng jong ka jingnang jingstan la datang hapo selang konstituensi kepada neutli ki kan konstituensi umlaban peniang kandidat lon ngong ngiti kena baka parti UDP kan numla ban job palat ya ka sipaungun kan thobru ngue ubana ka mulai konstituensi uban num job syo pat babi da ngisngolnya lada ke parti UDP ko ang kadai ke parti riulum ijat menrep khasi jan tiabat garo handrai ngakwa abani thu UDP hakane election ngamanta ka parti UDP ru ka saite ki candidate ki badai ki boro ber ki bodo nang te napa garwils lada kini ki job kamut ki bodo ber ki boro kin sensari khasi jan tiabat garo ngangim dai banai la di ka parti UDP ban job chuanang ni lani hakibai parti constituency ngin stang suana mulai yong pai babi de ngakwaru ban itu UDP u presiden jo ka parti TMC wang kumno ha ka sautrek ha ka bami ha ka kot kubor jong Shillong Times TMC presiden wang na ka benta kani karpo arpulai ladang iyo ay kalan ngin saya lam ke cela ke jungi ban ngin saya sensar lang rengkat bat ka parti UDP kabumut pakadon ka jingede ka bari ka sub ka jarjar hapeng ka parti UDP bat ka parti TMC kabumut ka parti UDP kala dedo na ya ka nongrim ke juga haki parti nang tay na po West Bengal ki parti nang tay na po Calcutta nomor kadang-kadang wang imdan ke jingsanya uniu presiden barangba joka parti TMC wang haba kikeli kinam thokot kubor hatu kaladap don lupa ke jingye kran ke chopi nakam taban form ya sarkar hapeng kini kiar kinhun klam chuba wang kata kade ka kam ka sop bat ka bari habadan ka jing sop kamu latikna lupa u TMC un sapenya ya ka parti UDP dangla ba penyan ka parti NPP ang ni hajla jungi banjik ba sasyan char haute khar bangli nang te na pa West Bengal ka parti kongres ngiken mau arja khalai khatpra habang ikran ye kai isu ILP ka parti kongres kong don kam ngim ko ILP hagane ke jela ka jungi ngasgo thom thamulapan wauni ubayo khun mentana ka parti kongres wang ILP no ras kabah ka manifesto ka parti kongres kam don kamat na kamenta ka ILP lani nda lada gelajap kin pentre kam ya ka ILP
Kani kadai ke jinglong ke barsap jong ke parti kongres hagani ke jala ke jumi. Bidang kan mau kirang basnong ke badan hang ni. Hakapor jong ke jing sensar jong ke parti kongres kidu borlut kirang basnong. Halaki jong ni senong ke per. Dai ke parti kongres. Namar kata-kata ngong ngidan ke jing artadin. Ya ke jing kuat jong ke parti kongres hagani ke jala ke jumi. Mene baba nu lakran. Oh hanaba kilaingot kibulay kon na election MLA kibuladap kilasa thiet tak bisa kumbong baban kongi sarita don lang hangni ngong hon ubah tibor ulat thiet yangi uthiet kador ke barem bat kata ka barem kador ke barem kadi ke jingit ko thiet yangi kilaingot agak election pemerintah kumbong baban ba marbut lada pempat tebet ban kran ye ki nomrem ki chopi agane election ke pemerintah ngong yepi ba fidang de ukna aga politics ndai ke pengi penyepi henrei namar ba filathan yangi laingot filathan hana bangila sa thie te ke bisa ngong dei penban ka kenhun ke chopi kan kiwan ki nong ilam se jonga ale ngini trailang ban ngin ayepi ka ba he ba ka dor ngakrani ke jing sisa ngin IFP ka heba kador ringkat bat kesukiru kumundang elam haka parti kongres ngong ngakamna kasi kam ka khandau joga jat benring ujungi bannya kitu kitingka plek ke jopi kamla ka jingi jumpa tibor kamla ka jingi jumpa tibor bannya kitu kikente lamler jopi ba marbut ngila pendiso sa parti NPP namar pa ngiui yang kikam ki batrai dagan ka parti NPP tangla Islam hapo ka cinglam sa parti NPP nganum kran bon kten ngiui ka isu ILP lapas po yung dorbar hendrai la sakun do ante po Delhi ka ktin kasi ka badai ban penrung ka kernet ka bakra lapas po assembly da ka parti NPP hendrai ka niru ka sakun no po Delhi hantai Kikan motor nanti ya kepala penki penkenyo dak parti NPP hak bagi post dem kepala lenno ndan kawai ke parti ru ke benot bankran la penkenyo dak parti NPP ban kikan motor ke pasang te ki songsir nomor kita hak kawai ke si kin sa sabe no na kete ke jaka andre nomor kini ke kam ke sa po ikut la sa swa kunto ndai tang taru ngong ba tibor nda fa flajab budin yakini kiai ke isu ILP ke isu na kamtapan penrung ya ke kren kasi hak kernet ke pra jong ke riti trekam jong ke rindia budin ru na kamtapan ki khat motor ki ban mina na kete jaka ban ngisanya apo ke jinglam ke staf ke jopi ban penurlang ya kita ke jingang not ki balasta bon post nem hak ni ke jela ke jungi ke part menriu are haba kiwana po mlati kyong ani prakasi ni jat menriu kersan ngi ngentai pat ye keri sa sisen Adi hari hangne pemulai kiong para kasi ndala poi par hagiwe konstituensi bodon garu ki kelas surno kiong oh ki parlok garu ngin pet na kamta ka cingmun toy jong ke jalan me khalia menshwa hangne pemulai te ngin pet namta ka chat mre kasi ndala poi bodon garu pada oh ngin pet no na kamta ka cingmun toy jong ke jalan me khalia ndala poi hagiwe pat ki bodon ki mizo kinaga oh ka kelas sur yang kiong oh paranong Northeast paranong thanchate lamingi Ndala po yang tepo pentorong kra kelas surbiang nomor kandidat nak parti PPP hang tepo pentorong kra konstituensi ukro bodi ki kelajan da wakran da ketin di kelas surbiang hang ni mulai prakasi ndala don berkigaro prano mekalia ndala don berkimiso gena parano dis ndala po yang tepo da bonu gidkar oh parano India nginya trai nginya kersan parano India kajing kelas sur jong parti PPP ka benar tatien ya kemensem bagi kajing edri ka jongki Nomor kata-kata ngem dan gajing sanya ya ke parti BPP. Long CM ba ardan ngikin mau kendiang. Haba ucap MDC ulang CM wanra ya kawai kebil. Upwa ban wanra ya kawai kebil. Ban kata kebil kelong ba ban pen kelano ya kerdi dustur jong jat berde jongi da ka ba upwa ba ki khon ki ban khan ki kbe ende ban ajat no section rang. Mapi kelong kbe pinjur ban ajat ki khon jong di section rang. Lamler Henry kani kedai bu uba arden ulakwa ban wanra apa yang darbar hang kedua semarjar kat kendai bagalade kapor ban pun kala janno seki senrang daga bo buram yangi kri rangba ki senrang bedan ni kapor
ngidang buram nya kerti dostor jong men barem ban ajat cigi kentai namar kata-kata ngiding para kecing kersani ke PPP yo kipen kelaru saya giwai pat kiriti dostor jong ajat benda cigi jong men barem saat keluar tam lawan ra nak benta ke surok jong sedang mulai nang keluar kidon dibenta bempat yuk surok rong bravo ku kipat ba jong sedang mulai ngasgo benong ya pi kadau ba kadau san benda kalian jong ngamisya kemat pan kersian lu sam larang ba ngayoi bakat balik hakini kiransan ngayoi hakiransan di ba mau ya lap election umju ben umju kentho ya no Kaya kabau batay mo lang tao le Ukran yaki mati Ukran yaki polisi But Ukran bala ki pagba ki ay kajing kamsyan ni ula da ula job unle iki kam ki bakamaw na kabantang senang mulai yang teli ban kerjaan ban penjab dan buram iba tibor patau hakan ke election ke pemerintah ngangai bakas nong kwar ha ka arajar pra kalau ayu namtam nak bentai bak founder strong kaji hak benyo kajing job hak to kapor ban mental ken tiru ngangai bagas nong kwar kan ai yo namtam nak benta iba tibor lang patau hak kot Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya kajingshngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansakin tiu sha ka shia jating ka shibnai kata ka long khat ar jating ka shisnem Hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC